بە دروشمی فۆلکلۆرێ مەناو و نیشان و ڕەسەنایەتیە مەیە بنکەی لالش لە دووهۆک فێستیڤالێکی ڕۆشنبیری ساز کرد و چەندین هونەرمەند و تیپی میلی ناوچە جیاجاکانی کوردانی ئێزیدی تیایدا بەشدار بوون. فێستیڤالەکە چەندین چالاکی هونەری لەخۆ گرتبوو. فیستیڤالە لالشیە ڕەوشەمبیریە bi duruşmê folklorê me nav û nîşan û resenatiya me ye. Bingehê laliş fîstevaleka rewşenbîrî saz kir ku tê de folklor û keltor û nasnama êzdiya hatin nîşandan. فخري في تشتيشي دم هكا نهاب جلو برق البرمنن وعالمك المتن ركا جلو برقي ازديال برمت بيني لان اف چند سالن ام حاولت كن بطريقة جروبا بطريقة اخوا يا سترانا ام كالتوري خوا بدنا اخويا كرنا بعالمك ايش برما سرا افي كالتوري ما سرا في زماني سرا فان سترانا فان جلو برقا ما قالك فرمان ديتن ما قالك نخوشي ديتن فيجا متفيا الفيدري ام وير رسالة بقهينن كامل سلنقان أمدنا خويا كريم بيتشتي. تیپاشاریا بتابلو جوتیار بشکداری به فیستیوالی کریا که چاوا جوتیار مثلا تناف عرض خو چاوات کیلتن چاوا گنبیت بجینتن چاواتن بشتینگی تا وقت دورتنی و که بجا هدی مراحل حطات بتنان بجا اف تابلو ما بجن تابلو جوتیار سر جیانا جوتیاری بو که تتبیشش کرد. کەروان بەعەدری کوێژێ سەرپەرشتێن vê fîstevalê behsê giringiya vê fîstevalê diket taybet piştî mergezhata şingal ya sala 2014. Giringiya vê fîstevalet hindî de ku nîşandana keltûrê êzdiyana cîhanê ku hemû navçên êzdiyan ku pişikdarin her ji başî ku berzan û şingar û welatşêx û deştaneynewa her westa heta Ermînya û welatên tir jî êzdiyên Bakur û Rojava jî hemû navçeyan keltûrê xwe pêşan da. Her divê fîstevalê de çendîn hunermend û tîpên miliyên deverên cuda cudayên êzdiya beşdar bûn û dîsan pêşangeheke fotografî taybet bi çandê êzdiya hate vekirin. Şîrvan Xidr Kursad News Duhok.